abafire ni Laban irashubuziza imyaka 14 na Brian ndiyo ndisenga imyaka 8 ohutire ni Julian Jove imyaka 82 nyine nkuru w'abana abafire Deputy Alisi Avaxoro Robert tukamhebwa aichira umwanyugo okureba embera nko kweli neco busasi tuferirwe mu abantu babera batwirwe landslides ningashe okutenguka kwensi muri geco mu cyaro cya Kamugoyi muri muhindura parish muri Kanaba sub county nk'abatwa bagira uko batugenza nka district uko dutangaga karuru turi kugira natwe ngo badufashe ne kugira ngo nkatwe kuba tutagira uko twigira ugasanga tugize ikibazo tukabura batuyamba kandi twese dutangaga karuru enju ebandamire eberemo abantu mushanju abandi bana tubaze kutunga buhutabona emwe nitwe kubyongerera kubaho abwo kuba abatwaba ayibambatura abantu aba n'ahantu hataterire mbatura hansi yo mushozi kandi umusozi ahiguri guhingirwe kubi numanya kurge nyuma tukatuhinga tukusigaho ebinyasi tukosa terraces tukosa kontuwa plowing konkatu mbenu abantu nibahinga kubi batandukira hansi mpaka mutwe batasigireho binyasi byakubasa kutanga mizi sabo RDC nagusabye muri kubona nkatwa batwa turubakiwe turi mu mataka g'abandi uri kureba umuntu kuja kubucirika kumurangika muri yo ngingo bakamuhinga haruguru ari ukareba ubuzima bwose akaje kugusiga aho ngaho so RDC nenda gusaba ngo mugende mutugambanire tugira nk'akanya ko abantu bacu bagenda baratahiramo kuko uri kubona imikika imvura yabaye nyinshi imirimo y'abaturage yaridutse imihare yaridutse so sinzi imvura uri kubona ni igihe kinini ikirenda kugwa Desuti ya Kisoro ezire negwamo ebikirizi kebi no government iri negezo kubasika okureba ngo yarinda abantu n'ibintu byabo amakuru gasha kwa kit atuzarirwe